Kwa majina naitwa mchungaji Michael Damian Limo, ambaye niko hapa Muheza kwenye kanisa la Evangelistic Assemblies of God. Mungu ameniweka hapa tangu mwaka wa 90, ndio nimeanza kazi hapa. Mungu akatufanyia surprise ya aina yake, na tumeona mkutano mkubwa mzuri ambao mkuu wetu Askofu Mkuu Dr. Brown Abel Makpesile amejitokeza ghafla kwetu kutusupport. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ilikuwa nje ya uwezo wetu, lakini ametusaidia. Tunaomba Mungu ambariki na endelee kumtia nguvu kabisa. Mkutano wetu umekuwa mzuri, watu wengi wameokoka, na tumepata wahubiri wazuri pia kutoka Dodoma, wamefanya kazi nzuri, wagonjwa wengi wamefunguliwa, na hata ambaye alikuwa amepatwa na stroke amepata nguvu, anatembea. Kwa kweli tumemwona Mungu katika mkutano huu.